bangane emakhaya, ngiyanambukela ku-Young Nal'ibali Storytellers. Noma phambi kweni ngicela nihlethela, kepha bangani bethu angihambi ngedwana, hamba na Ayanda, Andiswa kanye na-Owami. Namhla-ke bangani, indaba yethu engeliphela kanye nembuzlwane. We often used to think that bigger is better, but in case of a mosquito, that isn't true. Asesiveni bangani kethu, kuthi-ke indaba yethu ihamba njani namuhla? Ngolobunye ubusuku lobushisako ehlobo. Liphela belihambela kancane etafuleni lasekhishini. Belidla timvutfuthu esingu, lebethishiwe ngulo mndeni lebesakalele emibhedeni yawo. Ngemuva kwalokho liphela leva umsindo. Yini leyo? Kubuta liphela. Lacala kepha langaboni lutho. Ngemuva kwalokho lawuva futhi lo msindo. Kanti ngibani lona lobanga lo msindo lo ngicansulako? Kuhleba liphela. Ngiyembuzlwane kuphendvula livi lelithide. Ukuphi? Ungubani? Futhi kungani ukhulumela phasi libuda liphela. Ngiyathemba ukuthi uyati ukuthi ngimi iboss lapha. Lembuzlwane yahlala etafuleni eceleni kwaleli phela. Nguwe iboss kubuta imbuzlwane ngelivi lekugcelela. Ngimi iboss, labantu labangikhanza ngidla kudla kwabo bayakwekela bese sekuba kwami. Lokho kusho kona ukuthi bayangisaba futhi bangihlonipha, kuchosha liphela. Ngemva kwalokho liphela lasuka la esinkini lapho kunetitsha letingcolile laqala ladla kudla lokusele emapuletini. Ngaso sonke isikhathi imbuzlwane besole ibukisisele liphela ngicophelisisa kwayo. Futhi nje kungapheli isikhathi lesithi imbuzlwane ibese iyaqala into lomsindo lothi hey, uyabona ke namuhla ngita ukukhombisa ukuthi ngubani iboss yangamampela. Futhi ke yena uthona uyiboss, kungani ke udla kudla loshiyela kona? Ungamane nje udle ebhodweni kudla lokumnanzi. Ngoba phela wena naku uthona uyiboss. Hey, uyati ubanga umsindo nabangasoya lapha sobabili batawusibulala, batawusibhijida bacetse ngathi. Angibesabi mina labantu kuphendvula imbuzlwane. Ngiyabaluma futhi ngimuye nengadi yabo. Nabathe bayangibhijida, ngivele ngivike ngichazuke bese ngiyamalala. Nabacabanga ukuthi ngihambile, ngiphinze ngibuye futhi. Umsindo lengwenda lapho uyabanyanyisa. Badivala ngetingubo ngisho noma kushisa nje. Nangibalumile baba nemacubuta alaluma. Emva kwalokho kwangena indvodza ekhishini yakhanyisa ilambu. Le ndvodza ke yagcolisa ingilazi ngemandla sempompini. Imbuzane ayibona lokho yabaleka yabhaca ngemuva kwesikhala esivaleni. Le mbuzlwane yayibonakala ingakakhathateki ngisho nakancane. Iloko ibanga lomsindo wayo locansulayo indiza isuka kulenye indzawo iya kulenye eceleni nale ndvodza njengoba beyinatha emanti. Ekuqaleni le ndvodza yetamile kuyiphunga ngesandla kepha yayiloko indiza ngasenhloko yayo. Le ndvodza kwayicansula kakhulu lokho yadzima de yathatha isicathulo sayo sokuhamba endlini sayiphunga ngaso. Kepha le mbuzlwane ngomoya lophansi yayiloko indiza ibanga lomsindo wayo locansulako. Ekugcineni indvodza kwayicansula kakhulu lokho yacima lilambu yabuye yayolala. Ngicabanga ukuthi ngitawuhlala sikhashana la ngibhace khona. Ucabanga leliphela. Angathi kuthi lembuzlwane iye kubi futhi angaqiniseki ukuthi kuphephile ukuthi ngiphume. Futhi yena kahle kuhlala ibhacile ngoba imbuzlwane yaseyindizile yayikameleni lebantwana futhi yayibanga umsindo etinhloko tabo. Babe kumemeta lomunye webantwana. Kunembuzlwane lapha ekamelweni sicela utoside. Lokho wonke umndeni wavuka. Futhi nje ngekushesha wonke umndeni besabambe imicamelo, tikhatfulo, sabelingedelele kuyibamba lembuzlwane ebesolenda umsindo lo wetfusako. Ngikutshela indzaba. Imbuzlwane ibagijimise indlu yonke. Babethi bitama kuyibamba ngala, ibaleke ngala. Babethi bitama kuyibamba ngala, ishone phansi. Ivele nje imbuzlwane nyamala lesikhaleni. Kube sekwathula lapha endlini. Kanti futhi umndeni bese kathinwe wonke. Babethi nje nabo sebabona kungcono ukuthi babuyele bayolala. Ngoba le ndvele bayigijimelako abayiboni. Ngiyakutshela buthongo lewa utfonse lapho bongafuna ukuthi bagijima indlu yonke. Le mbuzlwane iyathelela le. Ibese imbuzlwane seyibuyela ekhishini exoxela liphela ukuthi ingabe ibonile lento lendise lomndeni wonke. Bagijime betama kumbamba kodwa bagijime bodwa. Lokusho kona ukuthi yena uyiboss ubagijimisile betama kumbamba bahluleka. Ngikutshela ukuthi angesabi muntu mina. Ngiyaloba ucabanga ngubani iboss. Hayi, nguwe mbuzlwane iboss. Umncane kodwa abantu ubehlulile. Ngiyabonga ke masivumelana.
nabakuhlupha labantu ungesabi ukungitshela, angibesabi mina. Hayi ngitowenda njalo, ngibongile kakhulu, kusho liphela lihamba liyofuna imvuthu tekudla. Sukusalelo langa liphela nembuzwane baba bangani labakhulu basebandandawonye kuhlupha abantu. Wow! Yate yaba mnanzi indzaba yetfu ke namhlaba ngani. Nyalo sesikhathi sokuthokatela tindzaba. Nyalo ke mngani, veba sakho silwanyana lesicanisula abantu lekufana netimaphela, timbungane netimbuzlwane. Ningavakashela likheli lethu bangani lelithi www.nalibali.org. Niphinde nisivakashele ku Facebook @nalibali SA. Nisale kahle bangani emakhaya.